KSA Central Committee General Secretary Ram Singh Tokbia hem barit he Karklipon. Theri ni phai kres sirkep durmiar ni nizang kari banglong lakhai si duar amla constituency ke parlo rongjang phong tokbia rongame kar KSA Central Committee General Secretary Ram Singh Tokbia hem barit he bari e Karkli ka pheju padupon. Ili karbia ron bari matumalong hako penaron ke dokko ga jok piniar ni alang li hem barit he bari e Karkli ka pheju ponalong alang li sarbura long Singh Tokbia bo phong se Charkli pon lo la pen pining an bo phong pho an lo Karkli pon tang lo pusi long Singh Tokbia hin pen than pechini pon sonsi bo mood bo kan anta mesen la penona prang ke bang jilang arni setami thangna da kisung ke poji po alam ke ave ang along ta me et mesen si ang theklang pon pusi kurusar pen than pechini pon bang solong aluhiaman pen sar pin po tum pen kedang lok adon arab ke thege ding tum chetong dun rin tisi mesen pen bare the Karkli pachun pon wathat lang so pen khorsing teron ang ke palia birta Malong News Karkli bagi arna ini kedukon kamar nam dia siap bilang kalau lagi tinggal di tengah kali yang tahu puang anak nasi itu li dan itu kilo cehalo ridun lo siap pilih lo lepas si non kurusardo haki itu roba hanga kesung dawe lagi kejut tiki rồi là cái thang nhà cổ ấy giờ nắng thì rồi tụi mình xem nó và bên cái hông hấp ở cái hông đua ở cái chưa ở cái rau cái tỏi ở cái kia ở cái là sinh nhật á cả chủ ru là làm cái gì hết không xa đi chơi bắn chơi bắn là xin mình xem xin gì cái ta những dòng lê ru tích và xong thì được tích cái sản đông vẹt bộ phụ pen nén pen cái gì là em prek yong pen là giáo cái mình làm sụt túc phong hồ lu Karkli phong mai kumar buk phong itu nili phong là phong ni Karkli dalam si tinggal kita bang urusar pelaksar rumnang adom pilonang pilo kak hindi nangi awe umud bukan tak cenap ne ruk cenap tawe peng lo nang tindak ke nang than si arun non upong si ni Karkli jikang arna maduk pen natum arna baru ada pen aru upong si ni Karkli jikang untuk bulan pen di jikang pen upong trok tu tinggal upong ke pleng lo lapun lo nalimen man nalimen ke long Singh tok di kita kan rong men man ka dak ke tok biaro tok di kopiarong tok di rong yang pong tok biaro rong jangkong nalimen ni ka prang ha jal lek nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta